Reka tube Kazo akomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, nizere ko ibintu byamaze kugenda neza cyane. Nitwa MC Kebe, iyi ni Kebe 250 TV online ikomeje kurikira kuri YouTube channel. Mbere na mbere ni byiza cyane gukora subscribe, ariko niba utarayikora wewe wayikoze ndakubwira ngo wakoze neza cyane kandi birakomeza bigende neza cyane. Ibiganiro n'inkuru tukugezaho gatanu kuri gatanu, ndizera neza ko bibona kandi binakuryohera. Uzi umurwa mukuru w'u Rwanda bawita Kigali. Kigali ni umwe mu murwa mukuru ugira isuku cyangwa se ufite isuku cyane cyane, kandi n'umujyi wiswe umujyi w'isuku bitewe nuko ari umujyi uhorana isuku. Ariko nanone umujyi ukaba urimo inyubako nziza kandi nyinshi zihenze kandi zatwaye amafaranga menshi zubakwa. Ari niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye urutonde rw'inyubako 10 nziza zihenze mu mujyi wa Kigali. Nyine akaba ari inzu nyine tugiye kugenda tuganiraho, ndetse nanakubwira kuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Ushaka kwibaza uti se uru rutonde twarukoze gute? Ntujye kure y'inyakiramashusho zawe. Nkaba njye nitwa MC Kebe, iyi ni Kebe 250 TV, ukomeze kunezererwa nayo kuri YouTube channel. Hanyuma rero ku mwanya wacu w'urutonde twagiye tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu, ni titiri igira iti inyubako 10 zihenze kurusha izindi muri Kigali, ndetse n'agaciro kazo cyangwa se n'amafaranga yazo, aho nyine ari ibintu byiza cyane. Rero mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali hari inzu nyinshi usanga zitangarirwa na benshi bazireba, ndetse n'abazigendamo bagiye gushaka serivisi zitandukanye cyangwa se bagiye mu zindi gahunda zabo za buri munsi. Ni henshi kuri ubu ngubu muri Kigali usanga hari imiturirwa myiza, ndetse abayireba bo tukagereranya mu mitwe yacu umubare w'amafaranga zaba zaratwaye bazubaka, rimwe na rimwe tukabigiraho impaka na bagenzi bacu. Hanyuma rero ahangaha nka Kebe 250 TV tukaba twabakoreye icyegeranyo cy'inyubako 10 zihenze kurusha izindi hano muri Kigali. Muri iyi nkuru muramenyamo ndetse n'agaciro k'izo nyubako, no kuvuga amafaranga azirimo. Icyano nagusaba rero weho kora subscribe kugira ngo ibiganiro n'inkuru tukugezaho bizajye kujya neza gatanu kuri gatanu. Ku mwanya wa 10 turasanga inzu ya Kigali Heights. Kigali Heights ku mwanya rero wa 10 nyine hari inzu ya Kigali Heights cyangwa se KH. Iyi ni imwe mu nzu z'ubucuruzi nshya ziherereye mu karere ka Gasabo. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 16 n'ibice 9 z'amadolari y'abanyamerika mu kuyubaka. Ku mwanya wa 9 rero hari inzu ya Muhima Investment Corporation, akaba Corporation cyangwa se MIC. Iyi ni inzu y'ubucuruzi iherereye nayo mu karere ka Nyarugenge. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda mu kuyubaka. Hanyuma ku mwanya wa 8 rero tuhasanga inzu ya KBC cyangwa se Kigali Business Center. Iyi ni inzu rero nshya y'ubucuruzi iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda nayo mu kuyubaka. Ku mwanya wa 7 turasanga inzu ya BPR Headquarters cyangwa se icyicaro gikuru cya Banki Populaire du Rwanda cyangwa se banki y'abaturage y'u Rwanda. Iyi ngiyi nayo akaba ari inzu nshya y'icyicaro gikuru cya BPR. Iyi nzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni inzu yuzuye itwaye akayabo ka miliyari 18 z'amanyarwanda mu kuyubaka. Ku mwanya wa 6 turasanga inyubako cyangwa se inzu ya Kigali City Tower. Ku mwanya wa 6 rero hari inzu ya Kigali City Tower nyine KCT. Iyi ni imwe mu nzu ndende ziri rwagati mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba ari imwe mu nzu z'ubucuruzi zizwi cyane. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika mu kuyubaka nyine, kugira ngo iranzu ibirangiye. Ni inzu ndende nk'uko mubizi. Hanyuma ku mwanya wa 5 tuhasanga inzu ya Champion Investment Corporation cyangwa se Chic. Iyi ikaba ari inzu y'ubucuruzi nayo iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika mu kuyubaka cyangwa se kugira ngo iranzu ibe yubatswe. Ku mwanya wa 4 haza Ubumwe Grand Hotel. Ku mwanya wa 4 rero nyine hari Ubumwe Grand Hotel.
iyi ni hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 34 z'amadolari y'abanyamerika, nayo mu kuyubaka nyine kugira ngo ibe igiye ahagaragara yubatswe neza kandi irangiye. Ku mwanya wa gatatu haza inyubako cyangwa se inzu nini yitwa Makuza Peace Plaza. Iyi nzu rero tuzanga ku mwanya wa gatatu yitwa Makuza Peace Plaza. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni zikaba miliyoni 42 z'amadolari y'Amerika mu kuyubaka. Ku mwanya wa kabiri haza inzu ya Kigali Arena. Kigali Arena murayizi cyane. Ku mwanya wa kabiri hari inzu ya Kigali Arena. Iyi nzu y'imyidagaduro iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Iyi nzu yatwaye akayabo ka miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika mu kuyubaka. Ngayo nguko. Ku mwanya wa mbere rero nta hindi nzu tuhasanga usibye inzu ya Kigali Convention Center. Ku mwanya wa mbere nyine hari inzu ya Kigali Convention Center. Iyi nzu ikaba yaratwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'abanyamerika mu myubakire yayo, cyangwa se kugira ngo ibe yubatswe yuzuye imeze kuriya muyireba hariya. Ni inzu nziza cyane rero igaragara cyane mu mabara meza y'ibirango by'igihugu, ni ukuvuga mu idarapo ry'igihugu, amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi. Ni inzu nziza rero ya Kigali Convention Center, ikaba ije ku mwanya wacu wa mbere w'urutonde twagukoreye ahangaha kuri KB250 TV. Dukurikira kuri YouTube channel rero mbere na mbere, cyangwa se dusoza no kubanza nakwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo ibiganiro n'inkuru tukugezaho 5 kuri 5 bijye bikunogera neza cyane. Hanyuma hari ikibazo cyangwa igitekerezo, inyunganizi ushobora kuba wadunyarukira kuri page yacu ya Facebook ukatubwira nirenzeho MKB, cyangwa se ukatwandikira no kuri YouTube channel KB250 TV, shyira muri comment tukaza kubimenya. Ushobora no guhamagara kuri 078667 13 bikagenda neza cyane. Rero ndakubwira nikomeza ubane natwe ibiganiro n'inkuru tukugezaho 5 kuri 5. Bye.